Pričamo o filmu o pokojniku Sve najlepše iz 1984. Debitanskom filmu Predraga Gage Antonijevića, snimljenom na prekrasnim lokacijama Zlatibora. Koji se dogodio pre 40 i kusur godina. Prvenac filma je bio reditelju mladom Gagi Antonijeviću i vrlo je inteligentno postupio. Pustio je da mu ljudi sa iskustvom izvedu priču onako kako je zamislio. Sećam se kao sad. Film je inače dobio nagradu u Veneciji, nagradu UNICEF-a, znači to je bio jedan izvanredan debi. I to je bila odskočna daska za dalje. Pa jeste. Gaga Antonijević, lep mlad, dok nije otišao u Ameriku, tamo se pokvario i fizički. Film je briljantno snimio Tomislav Pinter. Pinter, evo ga ovde gviri. Tada najveći majstor fotografije na jugoslovenskom filmu. I njegovi saradnici, pomoćnici oko kamere, leva, desna. Direktor filma Nikola Popović. Nikola Popović, genije, pokojni isto. Zoran Andrić, živ, odličan pomoćnik režije. Sve veće projekte smo radili zajedno. Naročito za Paskaljevića. Yes, it's very much resembling some of the funny tragic comedies from my home country as well, with similarly silly projects. Ovde su u pitanju prve poratne godine. Vreme nacionalizacije, kada se privatna svojina pisala kao društvena. Znaš li ti, Ilija, koliko treba da predaš? No, nema. Nije rodilo. Suša, izgore sve. Ajde, nosi to. Ajde, nosi to napolje. Ti filmovi su uvek aktuelni koji govore o ideologiji, odnosno o promenama režima, o promenama ideologije. Ovi crveni su gori od Turaka. Kupe harač da stignu. Nemoj tako, Jordane, i naš grešni Bogosav je bio komunista. Nije. On je bio samo član partije. Whole village is giving in and then blending into this fantastic new ideology. So. Sukob starog i novog sa kolektivizacijom, industrializacijom i naravno prvim nameštenim izborima. Da kažem još nešto šta mene ovde oduševljava. Kao i uvek kad je reč o srpskom filmu, a i o jugoslovenskom filmu toga vremena, to su glumci. Dakle, ovde je skupljena zlatna ekipa jugoslovenskog filma, od gostiju iz Zagreba, Zvonka Lepetića i Sanje Vejnović. Zvonko Lepetić, dobar tip, koga sam znao i od ranije, s kojim sam kasnije radio i Balkanskog špijuna i Okupaciju 26 slika. Da mi pištolj nije prazan, zaprašio bi ja njima oko nogu, bježali bi ko brzi voz. Ako ti trebaju, što ne zovu? Njih interesuje da vide nešto drugo. Zar sad radiš? Sad ili nikad. Ti si učuravio sama je. Zvonko Lepetić, organizator Savo Kovačević i moja malenkost od... Preko Petra Kralja, Bogdana Diklića, Radmile Živković, Pavla Vujsića, Bore Stjepanovića, Mime Karadžića, Predraga Milinkovića. Neizbežni Preža Milinković, večiti statista. Tog jutra rešio opet da obiđe branu, nije mu davala mira. Uzo pušku, bez nje nikad nije išao na zadatak. Ja sam mu lično dodala municiju.
Zaboravih jednog od glavnih glumaca, Boru Todorovića, što je šteta i, nažalost, dobar deo ekipe više nije sa nama. A dok mi kulučimo, popet ti radiš radnju. Ne greši dušu, Jovane. To je za Vukovu saramu. Učunio sam tići. Istrošio se pa dade u naturi. Nažalost, garda odlazi, dolaze novi, a mi polako napuštamo. Zato moramo pred narodom o pokojniku sve najlepše. Suptilno, što rekao drug Stalin. So this is the 44th film we are renovating and refurbishing. Reč je o saradnji između Jugoslovenske kinoteke i kompanije A1. And there is a few more to come, still this year. Ova saradnja ide još od 2017. godine i malo pre sam pričao sa Dragom, direktorkom kompanije A1, Judith Albers, da se ta saradnja nastavi od sledeće godine, jer sledeće godine ćemo ispuniti prvih 50 filmova sa ove liste. I think there is a lot more to do here. So the more the merrier, and I hope a lot of people will be able this summer to also join us open air on the several locations for Kinoteka.